अदालगुरियाव मानसि गोमादों। 22 बोसोर बैसोनि सोरां बसुमतारिया बहाबा गोमाना दं। हादराव हिन्जाव हौवा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मानसि गोमानाय जाथाया सानफा एफा बांनो हमदों। थिग बेबादिनो दिनै फिन अदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा थानानि बेंखनाव थानाय 1 नं घाग्रासोरां हादर गामिनि थागिबि बिफा महिम बसुमतारि आरो बिमा रेबिका बसुमतारिनि नैथि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि सोरां बसुमतारिया थांनाय 12 सेप्तेम्बर अक्ट'निफ्राय बबेबा मिथिमोनै जायगायाव गोमाना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे नखरनि बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला फिसाज्ला सोरां बसुमतारिया देहायारि लोरबां थामहिनबा खर'नि जेंना दं होनना मिथिनायजों लोगोसे बहाबाफोर मानसिखौ नुसनोब्ला हमना दोननायजों लोगोसे नखरनि जानबुं नाम्बार 7896172246 आव फोरमायहरनो खावलायहरदों। आंनि गथ'आ दाखालि बुधबारनिफ्रायनो गैया, ओमफ्राय दायो जेन अननानै आंनि फिसाखौ जेन नागिरनानै जोंनो नैबे फन नम्बराव माबा हरबाला जों मोजां मोनगौमोन। जों जेन मिन्थिनो लुबैयो जेन जोङो जेनेबा फैयाब्लाबो जेरावनो दङ मोजाङै थाबानो, ओमफ्राय मानसिखौ जोङो जेराव दङ बेखौ मिथिबानो जों मोजां मोनगौमोन। ओंखारलांनायखौ जेन एसे खिथुखौल' नुहुरदों आङो। बेनिफ्राय आं बिफानो खिथादोंमोन, बिफाया एसे गुरुत्त' लायासै, लोगो लोगोनो होसोलांनायबा मोनगौमोन खोमा। बेनिफ्राय दा बेखौ मोनबाला जेन बे फन नम्बराव जेन कल खालामहरो, खिन्थाहरो, बेनोसै आंनिया। बबेयाव थांदों बेखौ जेबो बुंलाङाखै नामा? बुंलाङाखै। सिगाङावसो बुंदोंमोन चेन्नाइयाव हांगोन होननानैहा, ओमफ्राय दायोबा बहा थांगोन बेखौ खोन्थालाङाखै, रायज्लायबो लाङाखै, ओंखामबो जालाङाखै। बे आंनि गथ'आ सोरां बसुमतारिया जेनेबा निसाफोरबो लायोमोन, ओमफ्राय बियो जेरावनो थाया मानो बेयाव जुदि निसा लानानै गोदाव सोराव दङबा बुला बुसि दाखालाम, नाथायबा एसे हमना दोननानै जोंनो बे फन नम्बराव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय रायजो राजाफोर अननानै। औ, आंनि फिसाज्ला सोरां बसुमतारिखौ अननानै जों नागिरदों। औ, थानावबो हैनाय जासिगोन, दायो हांगोन। आंनि गथ' सासे थांनाय 12 तारिखआव न'निफ्राय ओंखारलांदों, जों मिथिया, फुंनि 4:30 बाजाराव ओंखारलांदों। मा नाममोन? सोरां बसुमतारि। ओरैनो मा खालामोमोन बियो? ओरैनो फरायोमोन, दा दसे गैया, फरायनाया बन्द' जादों। माबाफोर देहायारि जेंनाफोर दं नामा? एसे दङ, मेन्टेला एसे क्रेक। आङो गामिनि মই গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। আমাৰ ভাইটিৰ ল'ৰা এজন, তেওঁ সেইদিনা 12 তাৰিখতে মানে তেখেতে ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হিচাপে আছে। গতিকে আপোনাৰ থ্ৰুদি যাতে আমি বিচাৰি পাওঁ, এইটোৰ কাৰণে মই আপোনাক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু। নামটো কি আছিল? নামটো সোৰাং বসুমতাৰী। বয়সটো কিমান মান? বয়সটো 22 বছৰ হ'ব। এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে? আমিতো মানুহটো মানে বিচাৰি পালে বেছি ভাল পাম, কাৰণ মানুহটো যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছুমান মানে কিবা আছে, কিছুমান কৰ্ম আছে, এইবিলাক আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটোৰ কাৰণে আমি মানুহটোক যদি বিচাৰি পাওঁ আমি সুখী হ'ম। থানাত এফআইআৰ দিয়া হৈছে নেকি? থানাতো এফআইআৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আমি মাত্ৰ যাব ওলাইছোঁ বৰ্তমান। তথাপিও আপোনাৰ থ্ৰুদি, আপোনাৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি যদি আমি বিচাৰি পাওঁ, সেইটো আমি আগত আপোনাক ৰখিছোঁ। এনেকুৱা আগতে ক'ৰবা এনেকুৱা যোৱা আছিলে নেকি? তেখেতেতো তেনেকুৱা যোৱা নাছিলে, ওচৰত পাজৰেতো যায়। মানুহটো অলপ চলপ মানে মদো খায়, মিছাটো কিয় ক'ম, তেনেকুৱা। তেখেতে কিমান ক্লাছলৈকে পঢ়িছিল? ক্লাছ 10 লৈকে গৈছিলে মানুহটো, মেট্ৰিক দিয়া নাই। এতিয়া কেইদিন হ'ল ঘৰৰ পৰা ওলোৱা যোৱা? ঘৰৰ পৰা ওলোৱা আজি বৃহস্পতিবাৰে ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা। এতিয়ালৈকে নাই। এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰে আৰু তেখেতক? তেখেতক আমি বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মানে এই চেনেলৰ থ্ৰুদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি দেখা পায়, ফটোটো আপোনাক দিয়া হৈছে, সেই ফটোৰ থ্ৰুদি কোনোবা যদি তেখেতক দেখা পায়, আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি নাম্বাৰো দিছোঁ, মোবাইল নাম্বাৰ, সেই মোবাইল নাম্বাৰত আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক জনাই দিয়ে। কাৰোবাৰ লগত যোৱা বুলি আপোনালোকৰ কিবা এটা সন্দেহ আছে নেকি? তেনেকুৱাতো এজন মানুহৰ লগত মানে যোৱা ফোন কৰিছিল বুলি তাৰ বাপেকে কৈছে, কিন্তু তেখেতৰ ঘৰত গৈছে না নাই এতিয়ালৈকে কণ্টেক্টো হোৱা নাই।
তেখেতে ঘৰৰ পৰা যাওঁতে কি লৈ গৈছে এনে হাতত তেখেতে যোৱাৰ সময়তো প্ৰায় মোবাইলো তাৰমানে লৈ গৈছে যদিও মানে চুইচ অফ বৰ্তমান আকৌ চাৰ্জাৰ টাৰ্জাৰ একো নিয়া নাই হয়তো চাৰ্জাৰো কৰিব পৰা নাই সেই তেনেকুৱা আৰু এইটো দেখাত কেনেকা তেখেতে মানুহটো একদম ক্ষীণমিন পাতলা টুপি লগাই চাৰ্টটো ক'লা পিন্ধিছে তেনেকুৱা আৰু চাৰ্টটো ক'লা ক'লা আৰু পাতলাকৈ মানুহটো 5 ফুট নহ'ব নেকি তেনেকুৱাকৈ আমি জুখি লোৱা নাই তো ঘৰৰ ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কোনে কোনে আছে ঘৰতো তাৰ ককাই এজন আছে তাৰপিছত বাইদেউ দুজনী আছে তেনেকুৱা কওঁ सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन